Desi, dobrodošli u novi video na kanalu i ljudi, danas ćemo raditi nešto novo iz HAL sistema, odnosno danas ćemo raditi posjedovanje kuće, dodat ćemo adresu kuće i dodat ćemo u statusu igrača da se čuva ID kuće, tako da hajde da krenemo. Uglavnom danas ćemo da odradimo te neke jednostavne stvari, koje realno jesu jednostavne, tako da sada ćemo početi, inače video vjerojatno neće biti previše dugačak, tako da ovo ću da obrišem, znači pravite se da nije postojalo. Uglavnom, doćemo do ovog našeg p-info gdje smo radili onaj naš login register sistem i na dno ćemo dodati p kuće. I sada idemo da ovo p kredit, idemo da tražimo gdje se sve nalazi, evo ovdje, i sada ćemo zanemariti ovo kao da ne postoji. Zato što zaboravio sam da izbacim iz prošlog HAL sistema, ali nema veze, znači vidjet ćete sada da je sve jedno. Uglavnom, ovdje na dnu ćemo da dodamo kuća i ovdje isto kuća, znači uglavnom ona standardna procedura kad dodajemo novi stat igraču, tako da idemo ovdje isto, dodamo dole kuća i ovdje kuća, znači ovo nećete imati što ja brišem, to samo ja imam jer sam ja to radio. Tako da to je to. Idemo na komandu stats da vidimo da li tu imamo ovo za kuću, kuće nemamo. Super, sad ćemo dodati za kuću jedan parametar, adresa kuće i stavit ćemo p kuće. Ovdje ne treba ništa da se mijenja, da, to je to. I sad idemo također dialog register i idemo tu da dodamo da je kuća 9999, tako da idemo ovdje 9999, ovo ćemo stavimo kuća, znači zanemarite da ovo uopšte postoji, ovo što ja brišem, samo ovo što dodajemo to pišite, tako da to je to. Idemo da kompilujemo ovo, ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Ne znam zašto mi je zabolo, ali dobro. Tako da, to je to. Sada, ja sam planirao da mi u ovoj epizodi odradimo i komandu prodaj kuću, međutim, prodaj kuću ćemo napraviti u dijalogu /crta kuće, tako da, u dijalogu komande koja će biti kuća, tako da ne vredi nam da to sada pravimo ovdje. Tako da, šta mi radimo? Idemo, znači, za početak bi mogli da idemo u on game mode init i da nađemo ovo gdje smo pravili naše kuće i na dno da dodamo još jedno ovo i tu da nam piše adresa d i to nam je posljednji parametar, tako da znači dodali smo ga posle tipa, znači ide tip ovo pa ide adresa pa ovo, tako dalje, tako da onda ćemo ovdje dodati ovako zarez h, u stvari ne, samo ćemo dodati i, znači samo nam treba i, tako, jer treba da ispiše ID kuće i to je to. I to ćemo isto dodamo i ovdje dole, znači ovdje ćemo staviti zarez i ovaj ovdje deo ćemo da kopiramo, to jest ovaj ovdje deo ćemo da kopiramo, tako. Idemo ovdje da ga dodamo i to je to. I također ćemo ovdje dodamo i u komandu napravi kuću. Znači isto idemo ovdje da dodamo, idemo zarez i, idemo da kompilujemo ovo, radi. Tako da, to je to za ovo neko dodavanje stvari. Sada idemo da napravimo našu komandu za kupovinu kuće, tako da idemo cmd dotačka kupi kuću ili jednostavno kopiramo ovu komandu napravi kuću i to je to. Znači idemo kupi kuću, ovdje ćemo da obrišemo, to jest ovo cijelo ćemo ovdje da obrišemo, tako da ovdje ćemo da napišemo, za početak treba nam jedan if koji će da vidi da li igrač već ima kuću, tako da
idemo if player info player id p kuća nije jednako 9999, to smo stavili neki neutralni id za kuću, onda ćemo da mu vratimo poruku, vratit ćemo mu poruku na kojoj će pisati house i pisat ću u poruci već imate kuću. Tako da to je to. A sad imamo da stavimo još jedan if, mislim da će nam trebati, u stvari neće nam trebati ništa, ovdje možemo da nastavimo dalje. Ako igrač nema kuću, onda ćemo da siđemo tu dole. Sada idemo da uzmemo ove pozicije od igrača kao što je juče bilo dodato. Tako da ovo ćemo ostaviti ovako. Ovdje ćemo ovo get player post da ostavimo i ovaj ostatak ovdje ćemo da obrišemo. Tako da ovo ćemo sve da obrišemo, ovo samo treba da nam ostane. Tako da idemo for u zagradi new hid jednako 0. Idemo dok je hid manji, znači treba nam znak manje, da imamo znak manje, imamo veće, evo ga, manje, znači dok je house id manji od max houses hid plus. I sada će da ide redom od ID-a, sve ID-eve kuće i da ispita da li su ti ID-evi negdje blizu. U stvari ne, ajde ovdje ćemo da obrišemo, ne treba nam ova linija get player post, znači ta linija nam ne treba ipak. Ja sam se malo zbunio, pozicija igrača nam sada nije bitna jer ćemo poziciju ispitati preko jedne druge komande, tako da ovo x, y, z ćemo ostaviti za kuću ipak. Tako da idemo x jednako float house info hid hx i sad idemo ovo da kopiramo još dva puta ispod i ovdje ćemo samo da zamenimo yz i to je to. I sada idemo ovdje onu drugu komandu preko koje sam rekao da ćemo ispitati pozicije igrača, idemo is player in range of point player id, stavit ćemo 2.0 i stavit ćemo float x, float y, float z, tako. Onda ovdje, ako igrač u pozicijama neke kuće, idemo da vidimo prvo da testiramo da li je kuća kupljena, tako da idemo if house info, stavit ćemo, ovo možemo da kopiramo, ako je jednako 1, znači ako je kuća kupljena, izbacit ćemo poruku da je kuća kupljena, tako da izbacit ćemo poruku kuća je već kupljena. Tako da, to je to. Sada idemo if get player money, da testiramo da li igrač ima dovoljno novca kupi kuću. Player id, znači ako je novac koji igrač posjeduje manji od novca koji je potreban, a novac koji nam je potreban jeste house info hid. Da, ovdje isto ne ide i, nego ide hid, ja se izvinjavam. Znači ovdje isto obavezno promijenite na hid, zato što tako zovemo sve ove id-eve, tako da obavezno stavite hid. Svugdje gdje je i trebate staviti h i d u ovom kupi kuću. Tako da idemo sada ovdje da testiramo, znači treba nam h cena, pošto nam je to cena kuće. Idemo sada da mu vratimo poruku da nema dovoljno novca da kupi kuću.
nemate dovoljno novca da kupite kuću. Onda idemo još jednu stvar da testiramo, a to je da li igrač dovoljan level za ovu kuću, tako da idemo if player info player id p level manje od house info h id i h level, ne cijena level nego samo level, tako, i ćemo ovo return i tako dalje, tako da idemo return. Ja se zaznu ovdje malo, ja sam cijelo ovo obričio, ja gledam, fali mi cijela linija level, tako, se izvinjam. Bukvalno onako sam pogledao na trenutak i gledam, a gdje mi je prošla linija koju sam napisao, tako da izvinjam se, niste dovoljan level. I to je to. Tako da to je to od ifova. Sada idemo na kupovinu kuće. Tako da imamo get player money, player id i to jest ne get. Hoću se ja sabrati danas give player money, znači trebamo give, ne get, znači give player money, idemo player id zarez house, to jest minus house info hid h cijena, znači treba da oduzme igraču novac za kuću, tad stavljamo minus ispred, idemo new ime, neka ime bude od 128 karaktera, stavit ćemo get player name, player id zarez ime, idemo size of ime, to ne smijete isto zaboravite, ime, tako, idemo player info, da stavimo igraču da ima kuću, tako da imamo player id p kuća jednako je h id, znači to je njegov novi id kuće. Onda idemo house info h id h owner jednako je ime i onda idemo, onda kopiramo, idemo ispod house id h owner d jednako je 1. Onda idemo opet ispod novu liniju, idemo sada da obrišemo onaj stari label i sve ono što je napravljeno, znači onaj label na kom piše da kuća nije kupljena, da može da se kupi kuća i to, tako da to idemo da obrišemo i da dodamo novi label, tako da idemo sada da napišemo delete 3D text label, ovdje u zagradi ćemo staviti h label h id i sada idemo ispod destroy pickup i treba nam h pickup h id i to je to. I sada idemo ispod da napravimo novi string, to jest možemo ovo i ovako raditi, znači idemo gore na vrh skripte, to jest na onaj on game mode init i sad ćemo da kopiramo ovo kada je kuća kupljena. Da, juče sam se setio jedne stvari koje sam ovdje grešku napravio, na kraju ovoga sam stavio kupi kuću, ovo treba da obrišem, znači ovaj ovdje kupi kuću deo, jer ne treba da piše kupi kuću na kući koja je kupljena, tako da to ćemo da obrišemo i sad ćemo kopirati sve ovo i samo prebaciti dole u komandu, znači ovo je onaj ispod deo kada je kuća već kupljena što treba da izbaci, tako da idemo cmd dvotačka, idemo ovdje da dodamo ovo, da tabujemo jedno, tako, i to je sve, idemo ispod sada save house zagradi h i d i idemo da izbacimo igraču poruku da je kuća uspješno kupljena, ovdje ćemo staviti return 1 na komandu
I sad ćemo izbaciti igraču poruku, tako da idemo scm player id color blue i ovdje ćemo da dodamo house, uspješno ste kupili kuću, čestitamo. I to je to. I sada kao što možete vidjeti kada kompilujemo imamo 3 errora, undefined symbol i, gdje sam stavio i, aha, ovim pickupima, da, h i d, nećete moći samo da kopirate, znači h i d i ovdje još. I ovo na koliko mjesta treba i da se promijeni u h i d, ali dobro, ne veze, ovo će brzo biti. Ja sam zaboravio da se to gore zove i, znači svako ovo i treba se promijeni u h i d. Tako. Mislim da je to to. Evo i ovdje ima isto. H i d. H i d. H i d. H i d. I ovdje isto ovo i treba se promijeni u h i d. Da li je to sve? Hid. A pa kompilovat ćemo pa ćemo vidjeti. Da, to je sve. Tako da, evo ga, komanda je gotova. Sada ćemo da odemo na naš server pa da vidimo da li ovo radi. Uglavnom, nama sada stvori jedan problem, a to je problem da kada se server ugasi, a igrač nije izašao pre toga, kuća neće da mu se sačuva u status, kao što možete vidjeti. Ne tu, nego ovdje u script files. I sada kad odemo u korisnici, ja kuću nisam prodao jer nemam komandu i kao što možete vidjeti kuća se nije sačuvala. Tako da, ja ću sada ovo da promijenim i vraćam se ovdje u skriptu i sada ćemo da napravimo novi stok koji će da čuva igrača i to će biti kompletna funkcija koja će služiti za čuvanje igrača. I to će biti jako korisna stvar iz razloga što ćemo imati funkciju koja će optimizovati skriptu, znači neće biti zahtevna, a opet bit će korisna, tako da ovdje ćemo napraviti stock save player. Sad idemo u on player disconnect, ovdje ćemo kopirati sve ovo od new ini fajla do dole close fajla, znači sve to ćemo kopirati i obrisati. I sad idemo opet nazad stock gore da nađemo. I evo ga, stock save player i ovdje ćemo samo da nalepimo ovo. I sada idemo u našu komandu kupi kuću. I tu ćemo na dno zanemariti ovo kao da ne postoji, znači tu ćemo dodati save player. I ovdje ćemo staviti player id. I također idemo u on player disconnect i tu ćemo da dodamo save player id, tako da imamo save player u zagradi player id i to je to. I sad kad kompilujemo, kao što vidite sve radi i sada će ovo da nam fiksa bug koji smo malo prije imali. Kada vi to niste vidjeli pošto to nisam snimio, ali uglavnom bio je bug da se ostacima igrača ne sačuva kuća. To jest, ne sačuva se ako se crasha server, ako se ne crasha server, ako igrač izađe normalno, znači ide na quit dugme, onda se sačuva sve dok ovako se ne sačuva ništa, tako da sada smo to fiksali i sada je ovaj sistem ownershipa potpun i evo nas u igri, tako da sada ako dođemo ovdje i idemo kupi kuću, evo kao što možete vidjeti kupili smo kuću i sada je ona označena plavo. Sada ako odemo u stats, vidjet ćemo da već imamo kuću. Znači kuća, evo adresa kuće 1, kao što vidite adresa stoji 1 i sad ja mogu da odem opet kupi kuću i kao što možete vidjeti već imate kuću. Tako da to je to za ovaj video, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste ostavite subscribe, ostavite like, podijelite ovaj video sa prijateljima, a mi se čujemo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!